Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایرو 27 طبقه 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لحمت 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دسپک چند سرنو چین ما هپگه بدا خویانی که شهادت تا گرلای کراگه هاند هلین ümit de برنامه تیبتا تلویزیون مدیا haberi de müjaren doroje ve denirxand. Berzende Munzurgut Bengava dixwazin birê berapore hevdîtin bikin ve hatta encamgirê devam bikin. Dewleta İranê li Sistan Belûcistanê 13 kes kuştin. Dubareden başgodarên hêjem dest bi berfiriyan û çiyên xwe dikin navên ragihandin û çepemeniya HPG bi daxuyaniyekê gerîla Botiyan Amet bi bir anî. ناوند راگاندن و چپمنی یا هپگه به داخویانیه که شهادت گریلا بوتیان آمد را گاندو و ببیرانی ناوند پیشی لسر شهادت وی اف آگاهیدان هفره مه 23 تباخ 2019 هان لقادا درس مه دیرشا دجمن ده تبلیکاروان شهیدان بو هر کلیا امر خواه بی دودلی دا پیش روژک آزاتا گلیمه به تکوشین خواه بو میلیتانه کی لایقی پارتی و شهیدین مه خاکا کردستان شهر می پاراستنی مدگه حتی باکور جان بخشانه پاراست شهادت زارو که اگیده گل کرد هفره بوتیان جبو می فرمانا سرکتنه یه سوز دادن که میراسا تکوشینه یا شهیدین خواه به سرکتنه تاجی دار بکن ده سری ده مالباتاوی جتوایی گل کرده والات پارز را سرساقی دخوازن آگاهین دربار ناسنامه یا شهید بویتان وانه برات نازلجان به ناسناف بوتیان آمد ناو دایی که سبهات ناو باو ابراهیم لنافچه چولیگه دارا هنج دایک بو ده 23 تباخا 2019 آنده لدرسمه شهید بو ناوند تکلدار جیانو تکوشری شهید بوتیان آمد او آگاهیدان لناف مالباته که ولاد پاریز آج دارا هنج دایک بو هید زاروکاتی خوده گریلای آزادی کردستان ناس کرن داگرکری و میتینگری دجمن آل کردستان تجاری قبول نکر تبلیبونا کچخالتی کنوی باندورک مزن لیکر تمید خواست به گریلا ده سال 2014 هنده لدی جیری شنچته این دایشه بدنگ نما بر خداچی این آزاد این کردستان او خیال خویا زاروکاتی پیکانی به جوش و کلاجنک مزن تبلیغ خباتان بو سال 2016 هن درباسی ایالتا ارزرومه بو به بشتری خویا جوهری و درست بالا توایی هفره این خواه کشاند توی گلک چالاکیان بو تمی دخواست هر قادن شر جبوبه به لایقی حوالین خواهین شهید جه ارزورومه درباسی درسمه بو لورجی دشر ده تجربه این گرینگ به دست خستن و بو گریلای کی فدایی آپویی جبو پاراستن هبون و آزادی گل کرد تکوشین خواه دلوتکه ده تمام کرد اندام تevgeri Azadiya Kurdistanê Hêlên Ümit di bernameya TVTA televizyona medya haberê de mijarên dirojê ve denirxand. Hêlên Ümit dibêje çend mehin bi rêberapore hevdîtin nayê kirin em êdî nemakarin hevdîtin rêberapo yên bi malbatê parêzeran û siyasetmedaran têrker bibînin. Ev hevdîtin bi xwe jî bi şertê destûrê têne kirin. Divê sozên hatine dayîn werin bi cîhanîn. Desthilatdarî dixwaze atmosfereke ku dibêje dema me xwest em ê bidin axaftin dema me نخواست امی پیدنگ بکن بافرینن اولیستیکا شری تیبته دوباره دیکم میماره وی پیواجوی ریبر آپویه خویای جریبر آپو دترسن جبر کو ریبر آپو خودی وی هیزه کو سیاست دموکراتیک لی ترکیه سرور بکه هرین امید کو پیوسته لهواتنک ماینده چه ببه و کوی به قانونان ورمی سوگر کرن و انتگراسیون دموکراتیک ورمی سوگر کرن یعنی مابستامج انتگراسیون دموکراتیک اوه کو جواکا کرد ببه هیما اساسی کوماره لیدوی مجارده هینا جی آستنگین جدی تینه درخستن میناک زمان دایکا نزاهت نهات قبول کرن ام بانک له herkes dikin ku دوی مجارده به جدی توبه کرن evne دیستیکا زاروکانه 50,000 مرو جیانا خوش دستان اگر اف برسکرک وی جارجی چاره سر نبه هو بکه و دمکه هین نباش دمکه هین تندتر ام دخوازن ریبر ام دمل ده جی امرالیه در بکه
Hevserke Kongreger Remzi Kartal diyarkir ku peyviste devlet devci siyaseta inkar u turnekirine berde ugut azadiye rebera poxetameya sonra kabul kirina perskireka gele Kurd u avakirna civaka siyasi u demokratike. او اساجویش بوی دولتی جه رایشت مر دولتی دبی ام آمدن ام گاوالشن پیوست هنج گاوالشت لیش بو گل و حزب دموکراسی خالصی دبیجه پیوست ام چواک دموکراتیک آواب ام بندا دولتی نسکین هم بری بیا نها کمیسیون اکل پارلمان آواب یک گرینگه لبلی گور پنگاوین ربرا پو حرکت همه یعنی برسیونینه لی ریبراپو جمعه دخوازه ام پیوست خبات خواه دروی پارلمنتوی مزم بکن خباتا دروی پارلمنتو خباتا ناف پارلمنتو یعنی کمیسیون هفته تمام بکن که گاف بیاویتن و مسئله دا کماسی هیه کماسی چیه؟ خباتا اواکرنا ریاکشتی جبو که سر کمیسیونی سر خباتین کمیسیون پارلمنتوی باندور بکن دیواری دا کماسیان پیوسته مزم پیوسته اف کمیسیون سرنامه پارلمانتوی گفتگو بکه دیسا همو پیکاتین هم کرد هم ترک هزین دموکراسی خاص همو لیان لیبلی اگر امتنی هیویا خباتا کمیسیونه بهلن اما نراسته پیوسته ام به دروا به خباتین جواک سیاست دموکراتیک مزم بکن که او باندور بکه سر کمیسیونی خبات کمیسیونی و بیشتر سر پارلمنتوی چونکه خبات کمیسیونی خلاص به کمیسیون خباتی خود پیشکش پارلمنتوی بکه اوانا یه پارلمنتوی دا بندی خوش کرد اگر دروا ریا گشتی هندلو دروا پوزیتیف چه bu آشتی دموکراسی او مترسی ناو جواکا ترکیه چویه دولت او سیاست فاشیست نگاتیف لهشمندیا جواکا رایگشتی ترکیه باندورا که نگاتیف چکیه خباتا جواکا دموکراتیک دکاره وانا بو بهرینه باندورا که پوزیتیف چکیه او جیستن خباتا این پارلمانتوی دکاره خو فرض Ferzende Munzur Gut Bengava dixwazim Öcalan bibînim ve hatta encamgirê devam bike. Endama Rêveberiya İnisiyatîfa Azadî ji Rêber Abdullah Öcalan ya Sûriyeyê Ferzende Munzur Janê Feraxivê got divê mafê hêviyê ji bo Rêbera Po were pêkanîn. Rêbera Po bi banga aştî û civaka demokratîk re bi nêrîn û felsefeyeke nû li pirsgirêkê dinêre. Ev nexşîreke cuda ye û li tevaya cîhanê bi erênî hatiye pêşwazî kirin. Ferzende Munzur diyarkir ku gelê Kurd û tevgera azadiya Kurd girêdayî pêvajû gavavetine. Divê Tirkiye jî vê gavan bavêje. Divê Devlet Bahçeli li gotinên xwe xwedî derbikeve û demin dest komisyoneke bêavakirin ji bo Rêbera Po mafê hêviyê bikin pratikê. Digel Rêbera Po divê girtiyên siyasî bi taybetî girtiyên nexweş were berdan. Ferzende Munzur Balkişan ser mînakên cîhanê got aştî di navbera aliyan de çêdibe. Mînakên cîhanê hene aliyê Kurdan jî ev mînak rêz kirin û bi mercên azadiya Rêbera Po gavavitin. Li cîhanê jî pengava ez dixwazim bi Abdullah Öcalan re hevdîtîne bikim hate dest pêkirin. Ev jî nîşan dide ku ne tenê Kurd cîhan ji azadiya Rêbera Po dixwazin û vê jî weke mîsogeriya pêkhatina aştiyê dibînin. Ferzende Munzur herî dawî got em heta dawiyê daxwazên xwe ya hevdîtina bi Rêbera Po re bidomînin. Ev daxwaz jî têkildarî pêkanîna aştî û civaka demokratîk e. Em ê daxwazên pengavê ji serokê Netewên Yekbûyî Meclisa Yekîtiya Avrupayê CPT Meclisa Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî û Wezareta Adaletê ya Tirkiye re bişîne. Hevserokê KCDK'ye got divê Rêbera Po baweke fermî beşdarî hevdîtinan bibe saziyên Kurdan ên li Avrupayê amadekariyên çalakiyên girsî dikin. Hevserokê KCDK Engin Sever têkildarî çalakî û azadiya fîzîkî ya Rêbera Po ji a nefere axivî û ev yekanî ziman. Girêdayî banga Rêbera Po pêvajo yêkalî dimeşe hemû geşedan bi înisiyatîfa tevgera azadiya Kurd pêş
ketin. Li Tirkiye dibin banê meclisê de komisyonê hat avakirin. Ji bo serkeftina pêvajoyê divê rêbera bawayeke fermî beşdarê hevdîtinên aştiyê bibe. Têkildarê ku rêbera bi gelê û saziyên xwe re peywendiyeke rast ava bike bendewariyên gelekî mezin hene. Raya Giştiya Cîhanê dixwaze fikir û ramanên rêbera ji rêbera bibîse. Sever di berdewamiya xaftina xwe de diyar kir ku civîna Komîteya Wezîran a Konseya Awropayê ku wê di 15 Îlonê de dest bi bike geleke girîng e û got divê şert û mercên ku rêbera ji mafê hêviyê zû wergire û serbest were berdan werin afirandin. Ji ber vê yekê em ê di 15 û 19 Îlonê de li Strasburgê çalakiyan li dar bixin û daxwazên xwe ji komîteyê re ragihînin. Di çarçoya biryara Konseya Wezîran a Awropayê de divê Tirkiye bi lez pêngavan bavêje û azadiya fîzîkî ya rêbera dabin bike. Pınar Sakık Tekin got hîmê destpêkê yê aştiyê divê li girtîgehan were danîn. Pınar Sakık Tekin got hîmê destpêkê yê aştiyê divê li girtîgehan bêdanîn. Hevseroka Federasyona Komeleyên Piştevaniya Hukukî ya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re ya me Tuay Fed Pınar Sakık Tekin li ser rewşagirtiyê nexweş û bi pêkirinên li girtîgehan ji anefê rakifî. Pınar Sakık Tekin got di pêvajoya nû de ku bi banga Birêz Abdullah Öcalan a 27 Sebatê dest pê kir heta niha gelek gavên girîng hatin avêtin. Ev pêvajo bêguman gelekî girîng û hêja ye. Pêvajoyeke ku pêwîstiya civakî û gelan bi aştî heye. Dema ku mirov bala xwe ditin ser girtîgehan mixabin rewşeke berova jî vê dibînin. Li girtîgehan binpêkirinên mafên mirovan dewam dikin. Li derve pêvajoyek hebe divê bandora xwe li girtîgehan jî bike. Çawa ku şer di navbera aliyan de tê kirin aştî jî divê di navbera aliyan de be. Pêvajoya aştiyê ne ev pêvajoya ku bi gavên yek alî bimeşe. Divê her du alî gavên şêmber bavêjin. Çawa ku Kurd û nûnerên wan bi navê aştiyê wezîfeyên xwe bicîhtînin dewlet jî divê bi rengekî ciddî gavan bavêje. Mixabin girtîgeh gelekî dûrî aştiyê ne. Binpêkirinên mafên mirovan her roj zêde dibin. Rewşa girtiyên nexweş li gel ku gelekî giran e nayê berdan û nikarin ji şert û mercên têrker ên tenduristiyê sûdê werbigirin. Li girtîgehan bi sedan girtiyên nexweş hene. Peraniya wan nikarin bi tena serê xwe jiyana xwe dewam bikin û ji gelek mafan bêpar tên hiştin. Em dibêjin divê dewlet gava destpêkê di mijara girtiyên nexweş de bavêje. Divê daxwazên girtiyên nexweş li ber çavan bên girtin. Pınar Sakık Tekin balkişan ser komisyona li meclisê têkildarî pêvajoyê hatiye avakirin û got em dikarin bibêjin ku gava destpêkê ya aştiya civakî wê ji vir dest pê bike. Bendewariyên me ji vê komisyonê gelekî zêde ne. Yek jî mijarên sereke ku divê li komisyonê bên axaftin binpêkirina mafên mirovan ên li girtîgehan e. Girtiyên nexweş divê tavilê bêne berdan. Komisyon divê mijarê de kar bike. Hemû alî divê gavên şêmber bavêjin. Hîmê destpêkê yê aştiyê divê li girtîgehan bêdanîn. Netîjîgefên li ser Rojava Yekîtiya Neteweyî û diyalog şert e. Parlamenter Dem Partiya Gülcan Kaçmaz Sayîd helwesta Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan ya li Sûriyê şermezar kir û got li Tirkiye pêvajoya aştiyê heye divê Tirkiye li Sûriyê jî li gorî daxwazên Kurdan tev bigere. Em guhertinên stratejîk dixwazin. Çawa ku bi Kurdistana Iraqê re peywendiyên baş hatine çekirin divê bi Rojava re jî peywendiyên baş bên avakirin. Bi vê yekê re pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji wê bi hêz bibe. Nabe ku desthilatariya AKP û dewlet bi hemanên şerê psikolojîk nêzîkê Kurdan bibe. Di pêvajoya çareseriyê de siyaseta mijûlkirinê gefa bi torosên spî bîrên asîdê û valakirina gundan nayê qebûl kirin. Gülcan Kaçmaz balkişan ser peymana dihê adarê ya di navbera Şam û Qesedê de û got divê dewlet û desthilatariya Tirkiye destîrê jiyan li Sûriyeyê neke. Eger bi rastî yekparêtiya Sûriyê dixwazin bila leşkerên xwe ji bajarên Kurdên Rojava paş de bikişînin. Divê li ser esasê konferansa Yekîtiya Kurdan ya li Qamişloyê Kurd werin cem hev û bi yekrêzî daxwaza mafên xwe bike. Divê serdemê de erka herkesiye û di çarçoveya demokrasî de daxwaza mafên neteweyî bike.
اندام ناوند عربی گود قصد مدل ارتشا سبروجه جگیر سروک ناوند عربی آل کلین سیاسی و استراتژیک مختار خباشی درباری نقاشن تبلیغنا قصد یانا و ارتشا سوریه و انتگراسیون دموکراتیک ده جان هایر آخوی گود مجارف سیکرنا قصد نپیکانه مدل کو قصد جزیتری 10 سالانه بجیهانیه دهیله به یک جستونا بنگین یا هر ارتش که نتوی یاس بروجا مختار خباشی گود دوی قصد هر دم به پاراستا هرم باکور و شاته سوریه و توایی سوریه میشه به یکانه ارتشا کو یکیتیا سوریه پاراستی قصده دوی ورزان ارتشا سوریه یا نوجی اگر لسر اساسی قصده وری آواکرن و به ارتش که نتوی و کدن و چته او کومن پارامیتر بمینه خباشی گود کو قصده نمونه که به همپایا دیسیپلین رخصتن جواکیه و دوی به بنگه ارتشانو یا سوریه تالیه محمد مهدی آتاچا به بهانه اجبو انتگره بونه آمدنی نهات تعلق کردن محمد مهدی آتاچا لگردگی علی آیا شاکرانه تیپاته هجمار دودو دیگردن و زیدتری 30 سالن گردگی جدا دمایه دوی ابو محمد مهدی آتاچا و بردان لکومیسیون چاودری به بهانه پوشمانی قبول نکه و جبو انتگره بونه چاو جواکی آمدنی نه بردانوی تعلق کردن کوره محمد مهدی اوزان آتاچا برتک نشان بريار دا وجود انوان سپان نتیجه حقوق و دموکراسی قبول نکن ام تکوشینا مافین خود دیکن و نپوشمانن ام نتیجه بريار itiraz بکن بانگا مجبو توای رای گشتیا دموکراتیک پارازوان مافین مروان و هر کسی خودی وجدان کو نتیجه به عدالتی مزن دنگ خود درخینن پارلمانتر دم پارتی زینب اودون جیرسر آستن کرا تالیه محمد مهدی آتاچا سرلی komisyona lekolna mafya mruvan a meclise da ugut ku biryarın komisyona infazı netice destura bengehin nine dve deslatari daviye levan kiryaran bine u keyfi u ideolojik bine ایران پلیتیکین دولت ین داروکرنه دومه دولت ایران جزای داروکرنه یجبو شریف محمدی جارا دودیان اریکر اینسیاتیفا یکتیان تیوی یا جنین کرتا اوروپای بدا خویانه که او بریار نه حق شرمزار کرده خویانی بوی رنگیه دولت ایران الهمبری جنین جبو آزادی تیتکوشن پلیتیکین داروکرنه قسمه دوره هر زیده جنین شورش که بریارین ایدام تن جزا کرن او جن نونرن فلسفه جن جیان آزادینه بریار داروکرنه شریف محمدی جوتمه 2024 ده هات بتال کرن لی 16 طبق جاری کردن هات کرن جزای داروکرنه جزای که نمروانه او بن پیکرنه که اشکره یا مافی مروانه اینسیاتیفا یکتیان تیویا جنین کرد آل اوروپای راگاند کو شریف محمدی لنبری دجمن جنان و هیزن فاشیست سمبولا تکوشین و آزادیه داویه ده اینسیاتیف او بانکر ام بانک لسازین مافی مروان جواکا ناف دولتی دیکن ارکو برپرسیاری خو پیک بینن ولیدش و بریاری رابن دولت ایران لسیستان و بلوچستان 13 کس کشتن لگوری داخویانی مخافظین شورشی دو اپراسیون ده 13 کس هاتنه کشتن گله کس هاتنه بن چاف کرن و گلک چپ و جبرخانه هاتنه بدست خستن اپراسیون شهر لباجار اینران شهر هاش او سروانه هاتیه کرن جبر کو دولت ایران هر کسین کو داخواز مافین دموکراتیک دیکن و مخالفت وکل تروریست پناسه دیکه لسر رنگ راستقین اپراسیون آگاهی بدست نکتن لسر ناسنامه کسیم بون هدف ایریش جی آگاهی بدست نکتن سیستان بلوچستان یک جهره من هری خزان این ایرانیه کو لسر سینور افغانستان و پاکستانیه و دنابرا هیزن اولکاریه راپرینرین بلوچ کومن سونی ین رادیکال و بازرگانن نارکوتیک تمی شر لوی هرمه دقومه بله گودن جمنو چینی روش پیشکش کرن آنا خاطر وده باش